اوه جنگه ها کاشه کو چندین کارگهن جدا جدا لوی جی کار دکن و جبلی سوتنا گلیشی جی کو هر لوی جی اتیتا سوتن خلکی وی دوره جی دبیجن کسی تانها هیچ تشتک اجبوی من نکریه نبتنه قرطالبون اجوی جنگه ها تجی دیکلو به نخوش بلکو جه خزمت گزاریان جی ببهر بوینه بهناتت و نخوشا خدای وکیل ام مجبورین دقتین خلاص شو همی کسی پیش ناب چه کریابا قصر قصیر منینن و حقیقتا اول وقتی که دازب چه که پیوشم ها اول بارزانا دوی بی برای خود جوکی توی ها وقتی مقرر الویری بارزانا دوی بی برای خود جوکا جدیش بوده چی بشم هم اول معمل الفيري اول جوكا غازي اول ناف كوندي راتشت يعني مجبورية بقى شاف نينا بينا قليش ديكل سر كوندي دانيت هارو بجامع تشخوشي الفيري او جا الفيري بنت ش مجبورية خوي ما الفيري هكا كاز نايمت الفيري شو مجال تيدانا ما جواتا پارێزگەیەکی جی دبێژیتن ڤیاباتانها خەلکێ ڤان گوندان هاتبا ڤەگواستن ji ber pîsatiya vê jîngehê û kartêkirina wê li ser xelkê vê deverê û dîvçûnên me de berdawamin û bizanibîn boçî taniha ev xelke di nava vê jîngeha netendurust da jiyanê derbas dikin. که مسیل هنا وکی کو سولین نینن کو او برای جوان کارگاه و پالاگاه کو تدا بچی تخاریان تأثیر الآخ آخه نکتن تأثیر جنگه نکتن آوا سزوی و جزوی نکتن راسته کو خرکی وان گندان امین نزیکی دبر کاشه گازنده تو گلکن چونکی کارت کرنکا مزن سروان منطقان هاتی نکرن پتویه کو او گند بهنه و گوهستن با هندک جهندی Civata Parêzgeha Duhok li şeşê meha pênc ya sala 2015 hind biryar derkiribûn ji bo çareserkirina arîşiyên girêdayî devera Kaşê. Lê nêzî 2 salan derbas dibin li ser derkirina van biryaran û xelkê vê deverê jî dibêjin çi ji bo me nehatiye kirin û me kes nedîtiye xwetîkelî jîngeha me kiribît. Abdusamat Rêkanî, NRT Duhok.